Wangi dewa pedas nawa ide sang Prabu Maha Bima totonan naler tanpa beda ide naler kena pastu linggih ide sang Prabu Maha Bima punika naler kepastuan idune anduk ide Brahmana sanerien daging pemastun ide Brahmana punika mana ide nyawadi dados manusia dadi putra mangga ide nyawadi dados manusia dados putranide sang Prabu sanedak ing luwih pisan yen buat pesengan ide sang Prabu saneluwih punika Yulian ide pesengan sang Prabu Prabu yen buat linggih ide sang Prabu Pratipa punika dahating asuk luwih wiboh akan berhaji mewastui Raden
Sang Prabu Maha Bima punika dados sentanu Nang raris titiang Dewi Ganggo, titiang raris pinangke rabin idone. Raris ide Pesenan Sang Prabu Sanyanu Sang Sentanu punika pesenan ide Sang Putra Raja. Idewo manmati saking titiang raris idewo pacan kembas pungkuran Jesuwe idewo pacan nyerwadi dados manusia duane wenten punika sane pacan dados upaya ya majeng ring hidup sangsane pacan dados rabin titiange
Mandes separi lampah, separi solah ikiange dados rabi nenten punika dados andegan. Dados punika kanegan dan dados punika katimbaan. Yen pradene ide Sang Prabu sane dados rabi nitya urun lantes ngandegan urun lantes mialangi Pradene lantes ide Sang Prabu urun ngandegan urun mialangi kalau itu Radestitya Radestitya pacang wali ngungsi swarga.